PGR eviction playing nangji wakache song ke suri ini ra ekor pia ningkan pelo 2024 ningkan pelo nangache song tapi ni anianda leng bederlo Karbiang Autonomous Council kacari pon CM Tuliram Ronghang ake hai la pen Assam Chief Minister Himonto Biswa Sarma tame kache chaka batai dot kita pini anianda leng bederlo labang so ke playing play akuthak pinidak Ninia Parman lajak hong ciklu rong lapen proxy dak di purong supi raso ingjar kap dak arum lo dak kecesong di bintang ko ati bang na lo pini labang so catai pe na bang ke sorkar aphan klar dak abirta klar dak alam theka pachini kang tung ke la hello non penan para bang ke kecesong bang fo bang tung na bang ke Karbiang Autonomous Council punon asama government punon talks matang de kacing wai phana bangke le tumge ning hangilo matang de kacing wai chora phana bangke le tumai hin dan bangke ning hangilo non ni tum ning ke hang bangke la hello chak olo nang tum semi datang piklo ni tum han kromi me lam nang than piklo dan nona bangke nang ni tum ta PGR lo la pen PGR lo nang tum kaparu dam hem kaparu la pen aron re pen gitu teman kat harli hala so ang thega bang pe klang no hala klang kle tiga bang ke ni tuma hin pen ke chingki nang po bang ke ni tuma hin pen ta ang thega bang ke na chepa klang tung ke nang ni tum hada ke claim ke ta nang cheng no pulotang te la so pi tung ka chingki wai ye phan bang ke kam chi jor na kita la so phrang bang ke ka chingki wai phan lo ka bang ke nang hang nge ai klar dak lam no la si pini rara phan ka pachini kang tung da la hello Tuliram rong hangake hai rara phan ka pacho bai kopilo itum langam nang suri hini rang kora pianing kan raso PGR lo hur chodut kese klem bang fu tum phan ka chesong tum phan a phua plang long ke theng a bipili sen pen rathut pak chesong lo la so pidak bipurong sopia long song ke doan rachari jutang doroma song pir the ke ri achuara ka doan phan hang hai pen da ka chingwai long ke alang limit thang si herang ke atheng no lam chak chipi dok eviction bang claim ko la so phi bang ke Guwahati High Court along hala ki chi ke be tum case pidam det po lam pen kapaten ton pinianiam nona bang ke akis dang jutsuko Guwahati High Court pen lamrai pi chudet nona bang ke la ki chi ke be tum bang si non ke council circular office asai hem along dam si lage PGR kali pu alang litum jong si paklang dam thek he purotang the council pen ka thardi li det nang ji alam ke thang ta bil tang te non hala haya kiche ke ber la tu atum da ke PGR along le kali pu alu paklang thek lo ma thek alu pidam thek la tu ante kupi a hormu kupi aker tang si la to council ong ke do kok lo la le pinianianta eviction bangke mante ke derke non kapati thui bangke asama police matang de force bangke niliri de ngave puapai na ninjeli lo sitame ili tomang bong nang kather nang ke haba ho ka pendak je ho de bangke kopilo ninje thui bangke DC SP ta niliri de situ puselang li se ninjelo kita katharle ji dead long ri kacharai kom ji apor nang le lo pulutang te police army military ta alang le ri teng ave sita me la so a force ta me alang le ri teng ave la pen force ave po bang ta non ke kapat hi je thai ave lo athe Assam a chief minister ame thang ma ta la ke lam chak chi pien la pen dak Karbiang Autonomous Council pen jong si eviction claim back po pulutang te hala Assam Sarkar atum si tame Assam Police dak nang ke toy dun de nang jalam thang ta bi aron ke koi na ko gi la pen jong si Assam Sarkar tum jong si police nang toy dun tung pe pulotang de la ke Karbiang Autonomous Council tung Guwahati High Court dame pore long ching sai dame jo ne tum ke la dak aron re pen ke du ji atuma phan Supreme Court suri hini rakri si along lamrai ki piateng sini tum ke tharle ji puchis se get lo amat Assam Sarkar tum police nang koi dun de puhadak koda long lamrai pitam me ke dan lam hoi pitam me ke kadam de ki por lo pulotang te
Ile to masiem ke hai tuliram rong hanga bangke di monto bisa sorma pan terepik